Berubah kayak umumnya di base camp. Coba umi tadi tuh Kemana nya? Udah sekolah di base camp di Singaya. Ikan, ikan. Mau makan buah ke base camp. Pan si Budi arek ka dieu ah. tuh ingat tuh. Oh, nyambung satu. Kalau ka dieu urang urang ngobrol biasa gitu ah. Pan itu tuh si Budi tuh. Mana Pan? Mana? Itu tuh di pagar buta. Oh itu. Adi ngobrol heula kedeung. Ayo ngobrol naon? Yang ngobrol biasa we. Naon ngobrol naon suka. Nya siapa tuh? Oke. Sip. Oke, jangan lupa like and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jika kalian tidak subscribe, itu rugi. Harus subscribe ya, biar channel gua terus berkembang ya. Oke, Yes. jangan lupa share ya. Jangan lupa share. Kembali lagi nanti besok di channel Padli Creator. Oke, jangan lupa like and subscribe.